Мухаммед Калдашевич, мен дайыма бұл жер трибунада айттым. Тиги сүйлөгөн сөзүн дайыма айтчым. Өндүрүш. Бұл негизги экономиканын локомотиви өндүрүш деп айтчым. Ошто сиз билесиз, автомашиностроительный завод курулуп атат. Ал аябай мындай тарыхта биринчи жолу курулуп аткан машиностроительный эмес, станкостроительный завод курулуп атат. Станкостроительный завод. Германиядан алып келген жаңы заманбап оборудование келди. Мына экинчи этабы бүтүшүнө трансформация жок жердин. Колдон келет дейм. Акча сураган жок. Жердин трансформациясын сурап атат. Ошолар мына 5000 адам иштейт экен ушул уна заводда. Ошолар сурап атат, подоходный налог эгерде текстилге окшоп 8+2 подоход соцфондду кылып берсе, биз ачык төлөй турганга даярбыз. Анткени биз айла жоктон конвертке өтүп кетебиз деген ойлорду айтып атышат. Мына ошону айтып атат. Ошону жасап берейлик. Подоходный налог боюнча суранып атышат. Айтишник технологияларга бербедик 5% подоходный налог. Мына ошо окшогон алдарда суранып атышат. Бул конкретный предложение. Акча сураган жок. Текстиль фабрика боюнча 4,5 адам иштей турган текстиль фабрика курулуп атыптыр. Электроэнергияны подачаны суранып атышат. Ал жерде узловой подстанция бар. Мощность жетпейт. 60 миллион сомдук ремонт керек Неске. Мына ошо эсебинен алар өздөрү 260 мегаватт трансформаторду коебуз деп атышат. Бирок ошо узловойдон биз электроэнергия ала албайбыз. Мына ушул. Бул дагы ушул чалсаңыз эле аткар Неске айтсаңыз аткарат алар. Азыр пандемия учурунда азыр өндүрүшкө көңүл бурбасак болбойт. Узловой. Суу подачасы жок. Алар да кыйналды. 9 километр канализация куруп атышат өздөрү. Ошо окшогон крупный предприятияларга жардам бериш керек. Анализ кылыш керек. Мына жунда деп атасыз. Эмне болду? Барып ичине көрүп, технология алып келип, ошоно окшогон абдан көп. Кече мен Газпромдун базасын ачалдым. Бензингер канчадан десем 21 сомдон. Заправкада 37 сомдон. Мына иштебейби балдар? Электроэнергиянын жаңы ишкананын балдардан сурасам, жаңы ишканан электроэнергия подключенияга рухсат алыш үчүн экотехинспекцияга барып, мурда илгери андай, мына мен энергетиктин баласы, мен билем да. Мурда резко барат эле, заявление болду, подключение берет эле. Заявление мощность менче. Азыр экотехинспекция рухсат барып, тиги бир нерсе бермейинче подключение бербей атат. Курулуш тармагын айтпай эле коюн. Биздин курулуш тармагында эмне болуп аткан? Взятка менен эле жашап келатышат. Тигине берели, тигине берейин депчи. Сиз бул жерде жакшы отчетту берип атасыз. Хорошо, биз көрүп атабыз. Салыштырмалуу 18 мен өсүш бар. Сиз ушу өкмөткө кирип кеттиңиз, өзүңүздүн аппаратыңыз менен кирип кеттиңиз, ушу болотого кирип алып, ушу болотодон чыга албай атасыз да, баягы текучкага кирип алдыңыз. Мында чыгыңызчы сыртка. Ушу болотодон чыгып сырттан мындай карап, мындай глобально карап, по-крупному ойлонуп, сиз кирип кеттиңиз окшойт тиги ичине. Мына пандемия учурунда мен өкмөттүн аппаратын иштен көрдүм мен деле. Мына мен аябай активдүү иштедим мен деле. Көрдүм, аппарат эмне болуп калды аппарат? Канча вагон будай келди деп статистика жүргүзүп атат. Мына иши. Канча вагон ун келди, канча тиги вагон келди, статистика жүргүзүп атат, берип атат. Мына ушу иши, аппараттын иши. Саясат жок эч кандай. Ошон үчүн Мухаммед Калдашевич, ушу болотодон мындай сыртка чыгыңыз, мен мындай сизге кеңеш берет элем да. Потом Баткендеги окуяларды айтып атасыңар да, видео эл жүктөп атат баткендиктер. Урматтуу таможня. Цистерны грузами вот эти огромные машины ездят. Мен сурасам публично, ма өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, контрабанда жок деп. Азыр камера айтып койгулачы, контрабанда барбы? Сиздин жообуңуздан кийин мен баткендиктерден суранам да, ошонун баарын видеону жүктөгүлө деп. Эльвира Жигалбековна, саламатсыздарбы? Эми биринчиден контрабанда боюнча экспортты контрабанда бул кандай болуп атат ал жерде? Тиги заправкаларга куюлуп атат, ал жерден уже каждый физлицо өзүнүн машинесине куюп чыгып кетип атат. Такого системной контрабанды нету. Граница жабык болсо, Таджикстанда коронавирус күчөп атса, границада биздин эмелерибиз, пограничтер атылып атса, эмнеге жаппайсыңар анда?
перевозкалар жүріп жатат да. Перемещение физлиц, оно сейчас ограничено, а перемещение грузов идет. То есть все, которые там вот эти цистерны пересекают границы, это все официальные Эльвира предприниматели, Джалбековна, которые еще раз, платят налоги, туда правильно? цистернами ГСМ не пересекает Таджикстанга. Я, конечно, очень извиняюсь, да. Вы посидите один день, вот у вас телефон есть, вот сейчас будете сидеть, промежутки полистайте, видео загружаются. Я не говорю за себя. Хорошо, я скажу, что я вам верю. И когда я в комментариях пишу, нет, контрабанды нет, уважаемые кыргызстанцы, это люди, это там предпринимательство, которые платят налоги, это добросовестные предприниматели ДСМ, они надо мной смеются. Вы там в доле сидите, поэтому вот видео он каравалглади. Но эти вещи же открыты. У нас проблема мискоммуникация доходит. Мы не слышим народ не понимает, о чем мы говорим. На местах барды бизге жүктеп атышат видеоларды. Буну өзүңүз кийин эме видеодан тактап, я когда скачаю, я вам лично тоже это отправлю, потом будете рассказывать, есть там контрабанда или нет. Но я считаю, что пока вот эти вещи мы не научимся открыто говорить и открыто народу доносить, что мы не врем, нам никто уже не верит.